Iti nagan ti grupo tayo nga dani musika ken kat katawa. Ken iti founder tayo nga ni Mama Eugene Pascual. Inak man isang bay kada kayo kabsat dahito umuna nga isasangbay dahito programa tayo nga daniwan ka Ilocanja dito YouTube channel tayo. May ipost na gito apo iti tumunggal premiere tayo dito YouTube. Kaya inanamaag kakabsat dahito listeners tayo. Kaya makaipayak manin iti sang kabasit nga liwliwa kada kayo. Dagito dani yung kakabsat nga inak ibasa kat nagapu ijay dani yung balas yung tao nga ipangpanguluan apo ni Mama Karen Bruce. Kaya thank you very much ma'am. Tao rin kaskasano kata kanayon mo nga pagbigbigyan ti tao nga mangibasa kadigiti dani iti grupo. Thank you very much po. Dahito nga daning kakabsat kata nagapuki ni Mama Amy Torreser. Iti daning balas yung tao. Nga napauluan iti bisyo. Okay. Dahita apo iti pangulo na bisyo. Here we go. Bisyo para kada kayo amin. Kat sapay ko mata magustuhan nyo. Dagitay ada bisyo na kakabsat. Pangaasi yuman. Tahandak ko mga kagura. Daniw lang kakabsat. Okay. Dahito yan. Daniw para kada kayo amin. Di mo kumasubsubraan, makilangan iti barkada. Aglalot, yabyabyaban dat inuman, saan na makaitod iti masakbayan. Ti tao ang managbisyo, arak sugal kin sigarilyo. Mangida ilbyag, ay ayon to, ket bagim, maisagmak to. Di mo urayan ti panawin asikataya maigameren. No bisyo, saan ang maiparbeng? Dahita pumat inka laglagipen. No, di mo magawidan ti bagim, awisem rikna kas mangkibing. Tapno bisyo maipasulin, ket di ka masapa nga maitulin. Ita pailaing kabsat, agbaliw in ka isayangkan. Itilubong mo in ka ipamatmat, at dapay gundaway, ngayon ka yuswan. Tawan masakbayam nubisyo tay surutam, bagim kat kaasyam, tapno adda, hindi ka masakbayan. Wow, dahita apo ti may nga daniw nga nagapo kini Mama Amy Torreser, iti daniw balasing taaw kakabsat. Ayan, dahita apo ti daniw. Thank you very much kada kita nagdengeg. Thank you very much met Mama Karen Bruce. Okay, inteng nga ro da isaruno. May nga daniw nga nagapo kini Ma'am Ana Buyong. Iti daniw balas yung taaw. Nga napauluan na po iti kabarkada artikera. Agasundat. Kabarkada artikera. Kaya't nangarot nga sawen nga haan lagayam gaya lalaki iti artik itan. At tapay gayam nagiti babae na po. Okay, ket daytoy apo ti pakaibuklan iti daniw ni Mama Ana Buyong nga napauluan iti kabarkada.
Kabarkada Artekera, kumusta ka nga taitan? Makapailiw asangwan, may patakder iti lamisaan. Bagim-bagik, sige siyat, lata, nagbayag kan? Nagbayag kan nga mangidungso ana sanger, ay na, sa nga kabsuunan. Day tagayam, no isunto tay sumarno amadayo. Iliktog na balay da tawa ridaw, babaken nga to. Kalpasan na, agpaspasuli, nakakulambo, kaslasunggo, santo agpalabas ti oras, di makatal na, sumanao. Ngemton mapasungadan na mararaem nga abugaga, agkarangkang tun amapan kusina, agisagana, mangluto kanu ti pulutan tapno adda pagsangwanda. Kaput dardaras na agkalkala sa awen, tay indanom na. Nakapeles tumuten tay kapitana konsihala, kabarkada Artekera, naragsak ka, apa nagkakadwa. Umabapay amapana mangdagas ken piskalada, ket agkuyuyog da amapan, balay ni kongresora. Puro mata. Puro mat agturay na gituwi na apo. Mayaton tatagayan ka na paggaat da, amang pasungad iti gamradura anyan tay isem na anaggayat. Ngamin jin pumilo ko naman kabsat inapagaayat. Ket dinto mapagbalikas no sumamay bilag ti ara. Ni balo asinyadora agdong awen anapaayusan. Tamalagip na daytiya kasumpungalan na anagawan. Nimet agpresenta sagutan nat kansyon bareng maparaburan. Amang riing itinabayagan amaturog amariktiknan. Ayan, dakita apo ti Daniel, dua nga Daniel nga nagapo kini Ma'am Imi Turiser, kini Mama Ana Buyong. Thank you very much kada kayo kakabsat. Kaya nang nangruna launay kini Mama Karen Bruce, iti panawen nga inpapaay mo kanyak. Ket oray no kasta ipapaay mo latati gundaway ngin nakibasa dagiti Daniel nga dayti grupo. Okay, dayto apo ti nakisagot para kadak ito dua nga naibasa nga Daniel. Napauluan iti matam nga makaayayo ket sapay kuma tama gustuhan nyo. Here we go. Matam nga makaayayo. Aglis-lisiya di na makita, agkungkunwari kadi kakursulada, ngabin dyan kaya't maamuang ayat kugyan ka. At danata kay buting agkan ka, kas pangarigan inahipuno, emti pagput nga mapaaya,
makagaputo'y ayat ko ket panawan na. Kay dabatam nga baka ay ayo kinapagbingi na isip mo, talagang tuwid na makikita ka. At tuya kita na magibaga kita puto, ayat buken ka, tiyag paiso, mailiwaken ka. Panunute di kasasada, nakaaral ka siyagen saan, daita ka di panguruda, rupudem tarik ng biyaya kanahing puswan. Kay dabatam nga baka ay ayo kinapagbingi nga isip mo, nalaganto'y rin na makikita ka. At tuya kita nga magibaga kinapuno, ayat buken ka, tiyag paiso, mailiwaken ka. Isip mo, talagang tuwirik na makikita ka. At tuya kita nga magibaga kinapuno, ayat buken ka, tiyag paiso, mailiwaken ka. Tiyag paiso, mailiwaken ka. Tiyag paiso, mailiwaken ka.